Hello, Body Fangs, and welcome to the Eisters Golf Day. You can't believe who's here. Debon hier. Genade, hierdie ouens slaat uit soos 'n rash op 'n laaitjie se gat. Ja, en dan sulke stoute goedjies hierso ook. Okay, so be sure to make a turn, ja. Okay, as jy nie daar is, jy gaan ek op jou neerdal soos 'n sak spykers en vir die res van jou lewe gaan jy piepie soos 'n gieter. Kom, jy moet hou daar in vas, poppie. Kom. Nee, jy kom nie lekker nie. Daar's hy. Daar vat hy. Dit is nie reg. Go. Daar is 'n voorarm se afpad. Jette, can you see that? A little bit of tolly butter there. One of the challenge over here. Maar die groot ding is you gotta smack with a left hand. Yes. Kyk ek gly hierdie ding. Okay, hier dit aan. O, gatte. Wat moet ek die klap weg? His finger moist. Is it wet? Okay, thanks. Can you see how beautiful I are seeing here? Die gras is groener en die water is witter as water. Why? Because I've got John Doe lenses on. Can you see that? Jette. Shine bright like a diamond. Can you see? En hier so gertjie ook. Lekker takkies. Maxis. Check hierdie stand uit, hè, man. The best love rubber you'll ever need in your life. Yes, we like nice. Die Tonneau King SA. Yeah. Hi guys, we are Tonneau King. There are some girls here on the tonneau cover. Okay, thanks.